cara hitung matriks sangsang. Formula D negatif 1, 1 per AD tolak BC, D A ke bawah negatif B negatif C kurungan. Kedudukan A, B, C dan juga D. Penggantian 1 per A kita 8, D negatif 2 tolak dengan B negatif 5, 3. Pendarapan. Next, D kita negatif 2, A 8, negatif 5, negatif 3. Kita dapat negatif 1 per 1. Salin balik negatif 2, negatif 3. Negatif jadi positif 5, 8. Pendarapan dapat negatif, 2, 3, negatif 5, negatif 8. Buat kurungan, dah settle.